Siyabingelela abathandekayo egameni elihle neliphakeme lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyayibonga inkosi bathandekayo ukuthi noma kuvaliwe zonke izinto kuno lockdown kodwa senzela umsa ngendlela zayo eziphakeme kunezabantu ukuba sikwazi ukuphinda sihlangane noma singendawonye. Mayibonga inkosi. Ngiyacela sitholeni izwi lenkosi bathandekayo ngoba thina abakholwayo ngeke silambe uma uJosepha besikhathi bekhona ngoba neGibhithe kalilambanga uJosepha ekhona. Wakwazi empty izinto zingabonwa ngabantu wayibona, wakwazi ukwenza ama-arrangement endlala ayizofika basutha baseGibhithe abazobanika abanye ukudla. Masiye nezwini lenkosi bathandekayo ngoba imishini nemali yenu ayinkulu kangaka uba siqhubeke. Sifunda ke namhlanje incwadi yamakhosi yokuqala isahluko seshumi nesishagalolunye 19 uverse 5 to 7. Iversion engiyiphethe la New Translation ethi, "Then he lay down and slept under the broom tree. But as he was sleeping, an angel of the Lord touched him and told him, 'Get up and eat.'" Verse 6. He looked around, and there beside his head was some baked cake on a hot stone and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Verse 7. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, "Get up and eat some more, for the journey ahead is too much for you." Amen. Nkosi ayibusiswe ukufundwa kwezwi layo. Masithandaze sibonge izwi lenkosi. Baba liphilile izwi lakho, linguwe uqobo liqondisa indlela zethu entandweni yakho. Sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Isihloko senkulumo yethu yanamhlanje nasithi get up and eat. Indaba kaElisha niyayazi bafowethu, inkalakatha yomprofeti yake yakhona yagcina isigcobe uElisha emveni kwayo mayisidlulile yaqeda ibanga ngoba bonke abantu bazoliqeda ibanga ngoba sonke siliqeda ibanga. Waliqeda noElisha eyinkalakatha enjalo ugcobo luphe kwakhe waze wagcoba abanye wagcoba uElisha njalo njalo. Elijah wayekade kukhuluma ingilozi imthinta la elele la ekade enqobile ebiza abantu namakhosi wabahlanganisa entabeni yaseKameli wathi abeze bazobona ukuthi ubani uNkulunkulu ofanele bakhonzwe. IThixo wayithela ngehlazo bala 450 prophets bakaBhali wabamnekeliswe ukuthi abakhonza uNkulunkulu bakhonza iThixo. Elisha wabukisa ngabo. Niyayikhumbula indaba yenkunzi eyahlatshwa zimbili neyahlatshwa abaprofeti kuthiwa uNkulunkulu ophendula ngomlilo ungalayidwanga umlilo uyena uNkulunkulu omele bakukhonzwa. Nangempela uBhali wehluleka noma sebembiza bemmemeza Elisha ganga ngabo ethi memezani mhlawumbe uyazindla mhlawumbe uhambile mhlawumbe ulele kwabaze kwabasentambama wathi mase kusuka usethi hayi sekuyi10 yami manje. Mase kuyi10 yakhe wasethi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uyangizwa ngekhathi zonke but ngenxa yalabo abantu abangihaqile ngithi bonakalisa ubuNkulunkulu bakho nanokuthi mina ungikhethile wangigcoba njengomprofeti wakho. Wabeseya kwealtar likaNkulunkulu walifica lihlakazekile ngoba kalisebenzi altar lihlakazekile. Butha amatshe ayi12 akhomba izindlu kaIsrayeli eziwu12. Walungisa ngoba kufanele bakulunga indlela yomzalwane bese kuyakhulekwa ke impendulo ziyafika. Ulungisa istand sakho, you are standing with God, izona izinto kufanele bayiqikelele. Ulungisa altari yabekwa phezulu inkunzi, wathela amanzi agobhoza kwaba nemsele waseyamemeza uNkulunkulu. Wayehla umlilo kaSomandla, washisa umnikelo, washisa namatshe. Mase kubonakeleke sekumenyezwa uElijah sewinile wathi abalandeli bakhe ababamba abaprofeti bakaBhali bababulale. Bafake kanjalo wahamba ke ecabanga ukuthi uselihlinile iswe. Bonke abantu abakhonza iThixo sebaqedile. Maye fika uAhab ekhaya etshena umkakhe yonke into enziwe uElijah.
umka Ahab uJezebel wathumela imbiko wathi kuElisha ama messengers athi kuye uma kushaya lesi sikhathi kusasa engafile uElisha naye makafe wamfaka itwetwe ngothuku Elisha wabaleka wangenwa uvalo emoyeni wangenwa uvalo waxedelwa ngamadolo wabaleka waze washisa isikhonzi sakhe wasishiya endle wabaleka wahamba indawo ende woma wakhathala waze wathi inkosi sala usungithatha sengenele ukuphila angisaphile lutho enziwa uvalo oluphuma kuJezebel kuspirit kaJezebel izwe namhlanje likhiphe umoya kaJezebel wonke umuntu wethukile akazi nozofa akazi nozophila konke uvalo lwalukhona umuntu wahlala ngaphansi kwesihlahla sonwele walala mayeselele uElisha leli lami iBhayibheli engiliphethe lithi then he lay down and slept under the broom tree but as he was sleeping an angel of the Lord touched him and told him get up and eat sihloko senkulumo ke sethu sanamhlanje sithi get up and eat verse 6 he looked around and there beside his head was some baked bread on a hot stone and a jar of water so he ate and drank and lay down again udla ukudla angakwazi qhamukapi udla isinkwa esibhakwe ematsheni ashisayo uzwa izwe lithi vuka udle verse 7 ke iqeda yonke indaba then the angel of the Lord came again ngesikhathi edla ingilozi engasabonakala ibonakale nje ngesikhathi imthinta imtshenti vuka udle mayisibuyo kwesibili yamthinta futhi yasithi vuka udle ngoba indlela ozawuyihamba inde umzalwane ngithi kini bathandekayo indlela yethu inde ngakho vukani nihle noma usathane esivalele evale yonke into okuvalwa amasonto kulenga ingidi emasontweni sehlukene but vuka udle ngoba indlela yomzalwane inde vuka udle uthola amandla yini indaba kuthiwa indlela yomzalwane inde ingoba awazi ukuthi zingaki intaba ozozikhuphuka mngaki imfula ozoyinqamula lungakanani ukhalo ozawuhamba vuka udle khona uzothola amandla utshena uElijah utshena ethukile utshenwe novalo kuthiwa vuka udle ngoba indlela yakho ozoyihamba inde yini kuthiwa indlela inde ngoba akekho ngayipredictor ukuthi iyapi ikuphi bend ikuphi sharp bend ikuphi gentle curve njalo ingakho ke fanele udle ukuze uthola amandla nesustenance nokuma nangekhathi ezinje umele ukwaziwa nokuhlonishwa kwezwi nelika Jesu igama vukume phekwezimo zonke engasivelela zivele endleleni yethu ngoba indlela yokuphila inde therefore vuka udle bazalwane siyayibonga inkosi sibonga inkosi ngemishini ekwazi ukungena endlini zethu ingene lapho sihlezi khona sihleze emakameleni sivalelwe khona ngenxa yesitha nangenxa yesimo esisivelele kodwa siyabonga ukuthi siyakwazi ukuma sizwe izwi lenkosi kuyisifiso sami bathandekayo ukuba mali ezinkonzo siziqhubha kanje nango WhatsApp group bethu sikwazi ukungena sishumayele azimi inkonzo njengoba ngibhalile lapha kulezi azazise nizibona lapha ezithi inkonzo zoba ntathu evikini kube khona inkonzo yangesonto kube khona inkonzo yeintombi kube khona inkonzo yabasha ngakho ke bonke abazalwane siyacela bafowethu ngenani koma WhatsApp group kakhulu kule group yethu esikhandelwa izingane zethu ya kwa Assemblies of God yaso Ulundi Assemblies of God WhatsApp group le entsha lapho esotholakala khona sonke sizoziqhubha inkonzo sise sontweni sise noma usembhedeni mawuvula nje ifoni yakho 10 o'clock sasa 10 o'clock siyalokhuka ngesonto bese kuthi ntambama ngo past 5 sithole intombi kanjalo ngolwesine ngo past 5 sithole abasha uNkulunkulu makanibusise uNkulunkulu ugcobo lwakhe libe phezu kwenu oluzokwedlula
onke amandla esitha, onke amandla ovalo esiluthelwe isitha, ngoba mawubheka umhlaba uyaguqa. Neso la ukuthi niswile kuthiwa lehlisele ku junk status. Nabantu noma ngathi uyedlula lento le period ka 21 days, uma sesibuyela emsebenzini ngabazosala ngaphandle, abazodilizwa, imisebenzi ithintekile, yonke ithintekile. Uvalo Elisha naye wabaleka wazwashisa isebenzi sakhe, ngoba ma umuntu ethukile ziningi izinto ezisalayo. Siyasaba lesikhathi ngoba kuningi okuzosala ngesikhathi sibaleka, ngesikhathi sethukile, ngesikhathi sigijima, noma sithandaza singaphansi kwecloud of fear, ngoba wonke umuntu unovalo, ngoba akekho ngasho ukuthi kusasa kuzokwenzakalani. Nawo lo 21 days asazi kobe kukanjani, noma yobiphelile lento sobe sesibuyile emqondweni wethu, sakwazi ukugain ground yethu, sama saqonda. But uNkulunkulu makanibusise. What I'm saying to you, get up and eat, for your journey is too long. Get up and eat, so that we'll be able to walk, so that we'll be able to run, so that we'll be able to serve the Lord. Therefore, get up and eat. Malibongwe igama lenkosi, adunyiswe uJesu esezulwini, ngoba yena ume ngu-amen, umi engopheleleyo, noma izinto umhlaba usanyazanyiswa, kodwa abamethembayo bafana nentaba yaseSiyoni engenakusanyazanyiswa. Noba izimo ifika, noma umhlaba uzamazama, kodwa abami kuye, ngoba yena uyitshe elanqatshwa ngabakhi, elagcina seliyinhloko yegumbi. Abamethembayo bahlezi okwenyoni endlini, abamethembayo banamandla, abamethembayo banesibindi njengebhubesi, abamethembayo bami benethemba, noma abantu imibuso iwa, noma abantu befa, noma kungcwatshwa, ngoba uNkulunkulu akasiyo uNkulunkulu ngenxa yokuthi kwenzeke ukuthi, akasiyo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu noma kuhle noma kuvelani, kodwa uNkulunkulu bakhe umi kuze kube phakade. Avotelwa ngabantu, akakhishwa ngabantu, ungisikhonela ngokwakhe. Wayekhona emandulo namanje usekhona, uyoba khona kuze kube phakade. Siyayibonga Nkosi bathandekayo, siyanicela siyanxusa bafowethu nonke bafowethu, ningene emkhulekweni. Isimo sibi sibiza umuntu omasiyo uNkulunkulu. Get up and eat, for your journey is too much for you to be traveled. Mayibonge Nkosi, malibonge lidunyiswe igama likaJesu. If kuhamba kahle konke, siyakwazi ukuba nezinkonzo zithi ukuthi xaxa. Malibonge igama likaJesu. Okwanamhlanje besisathesta nje sibona ukuthi kuyenzeka. Ngizoswa ngani mase nikhomenta ku WhatsApp group wethu, ngizoswa lapho ke bathandekayo. Makanibusise uNkulunkulu, masithandaze. Baba wethu ongcwele, siyalibonga izwi lakho, siyakubonga Thixo wethu. Namba abantwana bakho somandla olungile. Nangu uyaloya, uyambona, naloya uyambona, ngoba akho lutho olufihlakele kuwe. Yonke into isobala, konke kusobala kuwe. Akho lutho lokuzumayo, akho ma surprises uNkulunkulu, ngoba wazi konke, ukhona endaweni zonke, ungumnini mandla onke, ungukuphila kwethu. Somandla olungileyo siyabakhulekela Nkosi, nababuthakathaka siyabathandazela ngegama likaJesu elinamandla. Ngena magulukutela, ngena ndoda yaseCalvary, ngena mthuliswe iphepho ezinhlizweni zethu. Moya kaNkulunkulu simise mana nathi, mana nebandla lakho nakulesi sikhathi, isikhathi esilikhuni, isikhathi esashiwo abaprofeti emandulo, besibona bathi ngeinsuku zokugcina kuyawuvela ubunzima, kuvela izinto ezingaziwa, babona amandla wonke. Yiso lesi isikhathi sokugcina esiphila kuso, kodwa wena uNkulunkulu. Siyakhulekela isibusiso sikaNkulunkulu somandla, siyakhulekela ugcobo lukaSomandla phezu kwebandla lakhe. Siyabakhulekela abangcwele, omama nobaba, ulusha lwethu, usonto sikole wethu, amabandla onke, abafundisi bonke, siyabakhulekela egameni kulesi sikhathi Nkosi, isikhathi sikaSomandla, isikhathi sokuphelelwa. Siyathandaza mana nomakoti, ungamkhohlwa umlobokazi wezulu olotsholwe ngegazi, olotsholwe ngendodana yakho iyodwa. Baba siyabonga egameni likaJesu, yenze njalo Nkosi, umsa wakho bephezulu kwethu,
wambula ubukhulu bakho. Oh Nkosi, umsa wakho wenza sidele ukungalungi, wona uwodwa mawembulekile wenza uyasiqoqa, simthanda uNkulunkulu, simkhumbula uNkulunkulu, simlangazelela uNkulunkulu, silangazelela ukumkhonza, sibathanda abantwana bakaNkulunkulu, babona amandla onke. Siyabonga, siyakhulekela amadodana namadodakazi ethu ngegama lika Jesu elinamandla. Moya kaNkulunkulu mana nakulesi sikhathi, mana umele ukwaziwa nokuhlonishwa kwegama lika Jesu. Siyabonga mongcwele, udumo lonke malisekuwe. Yenze njalo Nkosi egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Sengisaba amadatheni ukuthi azawuphela. Nongazisa ke bazalwane, uma kuya ngokuthi imali nithi nifaka kancane, sibonde senze njani nemnikelo. Wonke umuntu onomnikelo azonikela ngawo. Awufaka eceleni, awubeka eceleni, envelope eceleni, kuyothi mhla kuvulwa ise yonke imali bathandekayo, ngoba ama services anjalo nje awanawo ama lockdown ama services. Alokhu nje mile njalo iwashi liyabhala amanzi, kanjalo nabaklinayo, kanjalo nantontoni ekhokhelwayo izobi kanjalo. Sonke imnikelo ubeka eceleni, mase kuvulwa unisana yonke into yethu ngokusizwa inkosi egameni lika Jesu. Siyanqabela ke isikhathi bathandekayo, makanibusise uNkulunkulu ngoJesu umsindisi wethu. Amen.